Kigura mani nagara ushinzwe umutekano. Mbona ari ubatinya kure. Niko kuburyo tuma mandira ngo ushinzwe umutekano cyangwa ibishinzwe. Man, ngiye impamvu nkuramukiye nuko mbabaye man. Mukuru wanjye agiye gushitura icyana kandi ubu urebe nino myenda yonyine magaze kandi ndi umwe mu bari bwawe bamugize ute bamuherekeje. Nose ubwo urumva ufashije ukaniza imyenda utaba nkoreye umuti ko. Ntizi imiguru 3 y'amapantaro, imiguru 5 y'inkweto n'agashati. Unize na boxe kuko yandi yanjye afite mu kibuno kandi nabonye waraguza kandi gashati. Ubwo nkore umuti vuba mwa. Gira vuba, sibyo? Yesu Kristo kwigaye nyarukira maradiro kafite n'ipfundi kagere mu turi y'u Rwanda twara bare badakozemo. Hako se shabita ibintu byo guteka umutwe. Aho muri turi bene kagera na atera boxe ko. We gira vuba ho. Nizi nizo imiguru 3 y'amapantaro 3, imiguru 5 y'inkweto n'agashati kamwe noneho ngende matwike ko. Sibyo nyiyongoza nkorera umuti nk'umusaza ma. Kanze nikuza tuzeno twite imwe abantu twagukira. Nari bigira vuba ho. Ipantaro yambara iyo nashyubu. Aga pantaro ndaruza ina kezi na kaustar. Yabo. Yishati nyambara ngimo na ya minister. Cyakoze ndi. Cyanze rukunze by'abakumbi bari kubyo musingi bwa byiri. Gira vuba nagenda ngasanga ahubwo ibiro bya boxe wibanze wo kuniye. N'ibindi byose bari kubireka ari kukayimba. Zana n'inkweto. Zana inkweto kabisa ndebe. Izi nkweto nzambaye yo gatatu konyine. Mbadoga nyereka rwose go amaye nka nanjye ngiye guterekamo ibinono mu kechi meze uko nguko. Ahubwo mane wereka ngucike. Ubwo nguko turaza kubona cyangwa niba uri bwaze kuvumba inzo gukubikira imiwiti. Buretse gatoya. Nuba mutije ibyangwe byanjye. Ugomba kubinzana byera mu gihe kitarenze iminsi 3. Iminsi 3? Nari iminsi 3 uzaba nayiza. We ntari bitubona neza mane. Cedric. Yeah. Ko munabonye ejo bundi wabonuje nta kuntu wangura akakana kakamutuko. Kamutuko rwose ninakeza kanagizwe n'akabahungu nk'amwe. Ngo gize ushatse kuva yuko na boxe nambara se. Nakaraka yari umubone zayo. Ngo turejya akanga utabona. Ubwo turavuva vuba mbwira yo mana igende. Izi nkweto zo ndabizoye ntago wazigonde. Reka tuve mu magambo. Uramanga. Ndagwangaye senye. 15,000. 15 si ni moto. Nyumvira kandi. Impamvu nyigwaye nuko wabonoje none umvuga ngo ni imodoka. Nose uyingi ubonye ari imodoka ndikugurisha. Uramanga. Reka tuve mu magambo rwose. Reka nguzunguru 3. Magana 3 nagoye nagukura ha imira. Ndabizi no nkweto nayo ntabwo no nkweto wayigonde. Inkweto cyo wayigonde. Ito wone. Nagoye wayigonde. Ikechi mani reka nayo yikose. Wapi we ntabwo wayigonde. Sha wakuyongoje. Jyana n'ubundi ukwimye inkweto abakurenza iminyu. Nose gute angura akakana mane ko ndoze nakubitiwe mwiguna mwa. Uzwi byose mwana none. Utwibye muzaba mubona umuntu ibishoro byiyongera mutangiye muvuga ngo yibye ngiye ni ibyo ntabwo ibimye. Sanzwe yiba ntabwo ari kuvuga ngo ibintu n'iki ni ibirya ari. Hase ko nduzari icupa mari kandi bizi ko namba icupa. So bizi ko nyije. Wewe wanakagura petit frère wawe nari. Areka nibero rukwete ndikubona ari rwo rumeze neza. Agakete sikasi ndiko rwayi bugondere ko. Ndibona ari rutumvikana. Niko nigute gutiza imyenda kujya kuyigura. Imyenda? Nana ajuze umusanga. Umva niko. Umusanga mbase. Umusanga.